अहनबद मरोइब पाव एग्जाम हौद्रिङैदा क्वेश्चन पेपर लीक ओइरकपदगे हंदक पांगथोखिबा नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसल तौखरे अमदी लाइनिंग की मिंगदा अखोई मसल तोखाई ताहनब सिनबना अखोई पुनसिनबा यादबने मसी खंगना अखोई चटपा मथौ ताई हाइना एमएलए थोंगाम शांतिना हाइख्रे खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मिटिंग ताबरिबसिंगबु तराम नुकचरी पाव संदोंना पिजरी था सिगे अहुमदा पांगथोखिबा नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसल तौखरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना अनौबा मतम अमा लेपलबा मतुंगदा एग्जाम असी अमुक हना पांगथोखलगनी लाउथोखरे एग्जाम असी कैंसल तौरे हाइना लाउथोखिबदा माहिरोई कयाना इंडिया गवर्नमेंट के मायोक्ता प्रोटेस्ट चथबा हौखरे नेशनल मीडिया एजेंसी की पाउदा हाइरिबा एग्जाम असीगे मार्क चमरीगा तरा रोम क्वेश्चन गेस पेपर ओइना अमदी केमिस्ट्री पेपर की मार्क चामग कुनगी क्वेश्चन पेपर राजस्थान के सिकर अमदी जयपुर एरिया एग्जाम हौद्रिङै ममांगदा चाइथोरखी हाइरी नीट यूजी एग्जाम की क्वेश्चन पेपर के यामना चानना क्वेश्चन कया चाइथोरकपा से नॉर्मल प्रिडिक्शन ओइरोई चिंगनबदगे राजस्थान पुलिस न हिरम असिदा थिगतपदा क्वेश्चन लीक ओइबगी खुदम फंगबा ngамखे क्वेश्चन लीक ओइबगी मरिक चुंबा मरी मखोंग थिगतनबा केस असि सीबीआई दा सिनबा यूनियन गवर्नमेंट ना खंगनख्रेसु हाइरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पाउदा एग्जाम असी अमुक हन्ना पांगथोकपा हाइबसे माहिरोई अमदे पेरेंट्स सिंगदा चाउना अवाबा मायोकनगनी हाइब खंगे माहिरोई सिंगना एग्जाम असी के रजिस्ट्रेशन फी नौना अमुक लौररोई हाइरे लाइनिंग की मिंगदा अखोई मसल तोखाई ताहनब सिनबना अखोई पुनसिनबा यादबने मसी खंगना अखोई चटपा मथौ ताई हाइना मोइरांग एससी के एमएलए थोंगाम शांतिना हाइरे वाफम मसिंग असि ट्रोंगलाउबी मखा लेकाइदा एमजी नरेगा एलडी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सेंफमना साबा रिक्रिएशन सेंटर देवा दमोदर मंदिर के संग अमा नौना साबा लोइरदुना हौनबी मतुंग इन्ना संगादुना मियामदा खुदसेनबगी थौरमगा मरी लेनना एमएलए थोंगाम शांतिना फोंदोखिबने थौरम मरी लेना एमएलए थोंगाम शांतिना मखा ताना हाइखिबदा कनागुम्बा मबुकचेल पिकपा मियोय खरना लाइनिंग खुदोंग चाबा लौरगा अखोई मसल नुंगसिनदनबा अखोई की मरक्ता मचेत तानब सिनबिगनो पुन्न खुंदामिनरिबा अखोई मसल पुनसिनबदा लाइनिंग ना अथिंगबा थमदे लाइनिंग ना पीबा पौताकता मी हाटलू मी खतनौ हाइबे याउदे क्रिश्चियन लाइनिंग इस्लाम लाइनिंग हिंदू लाइनिंग नत्रगा मैतै लाइनिंग ना चिंगबा चटनिंगबा लाइनिंग चटसनु लाइनिंग अदुदा अखोई मसल हाटनौ अखोई मसल नुंगसिनगनु हाइबा अमते याउदे अखोइना थाजरिबा ईश्वरगिदि अखोई नुंगसिनौ हाइबने लाइनिंगना अखोई बुपुन सिंदुना थमलिबने अखोई नुंगसिनहलिबने ईश्वरदि अमतनी अखोइना पामजरुबगी मतुंग इना ममिंग तोंगान तोंगानबा लाइनिंगदा चटपा ngaktane अखोई अमतनी हाइखे इस्लाम धर्म से सगो इस्लाम धर्म से सगो हिंदू धर्म से सगो मैतै धर्म से सगो सगो से सगो मनुदा ईश्वरदुदा अखोई मसेन हाना ओइबदे याउदेबा अखोई मसेन नुसिनगदो आजोंदे याउदेबा ईश्वरगिदि अखोई नुसिदो हादो ngakदेबा अदा कलागुना धर्म द कुदुम चाबा लौरगा मधुमाइना अखोई मचेत तारब होनबिबसे आई ngasi isumu कुदुम चाबा लौरगा धर्मना अखोई को तोखाई तारब होनबिबो कदोसे तुमदा थादोबिनसी है किता अगी थमजगे ईश्वर अमखनी अखोई लोना पाजबीदमता धर्म मखल मखल खाइदोखिबनेना आई लौजरकादा प्रभुगी सिगुम्बा रिक्रिएशन सेंटर से संगारब मतुंगदगी अखोई मणिपुर तंदु लेतादना अमगी मरक्ता ओला तैनबो वखल मयाम अमा खंदरगा लाना चटलेबो मयामसे पुनमक चुम्थोक्पिरक्तरा अदुदा अफबा मणिपुर खुदाय अमा पोरक्नबो होनबदा सोइदनबगी प्रभुना सिंजिरकदी ngasi thauram aduda tronglaubi makhalaikai ward number 6 ke election committee ki president Lairen Mayum Mangi tronglaubi tera khongsang bi gram panchayat ke administrative committee ki chairperson Salam Vijeta committee ase ki ward number 6 ward member and Surbalana athoiba Mithunglen Singh oina sarukia khe
Himanta Biswa Sarma Bungasi Anirak Suboina Samgi Chief Minister Oina Wasak Laukre Guwahati ki Khanaparada Laiba Veterinary Field da Pangthok Pathoram Aduda Himanta Biswa Sarma Bu Governor Laxman Prasad Acharyana Wasak Lauke Thoram Aduda Prime Minister Narendra Modi Union Minister Kaya Amadi BJP na Laibak Ngak Liba State Kaya gi Chief Minister Kaya Su Saruk Yake Manipur gi Chief Minister Yumnam Khemchan Deputy Chief Minister Losi Dikho Amadi Deputy Chief Minister Nemsa Kipgensu Saruk Yake International Day of Plant Health Kamari Laina ngase Department of Botany Dana Manjuri University Manipur na sinduna manama sing amadi uhai singi oiba exhibition ama pangthokre Jam University ki Botany Department ta pangthok ki bathoram aduda Botany Department ki mahiroi singna mayum da hauba uhai wahai manama sing na chingba sing exhibition adu da utuna athoi ahin tanake thoramasi pangthok pagi matang da Botany Department ki Associate Professor Dr. K.I. Susila Devina Plant Biodiversity for Food Security Haibathimda Pangthok Liba International Day of Plant Health Thoram Ase Pambe Sing Asi Matau Karam Namasa Mau Fana Lehen Bagaloinana Manama Sing Kaya Mang Tak Halak Liba Lainatina Kaya Asi Karam na Ngaktokani Haibagi Pandam Dane Loinana Hauzik Aikoina Manama Sing Chanaba Sinjak Sing Thabada Pesticides Insecticides Kaya Sizinaraga Puthok Liba Potlam Sing Ase Chabada Hakchang de Hena Sokali Haibasi Kangnarabanina Biofertilizers Sing Sizinaraga Organic Farming the Mai Onsin Bana Hena Afaba Oi Haike Plant health improve to na bai da makta akoina the biodiversity conserve to na bagi da makta aduga haidi poverty gumba haitare ko adagi cha na ba pothok ta mang tak padhui se sidagi khara makai kan bangam na ba adugi purpose ta sigi celebrate to jabane ba adagi akoina chhatra sing na sida puthui ba sing se moi yumda hoba vegetables aduga fruits khoisu haidi chemical fertilizers pesticides season adana produce to basingdo mogi yumdagi porokchabaneba weedicides pesticides kuma insecticides season aga puthokba plant product singdo cha taradi akoi health su soidana akoina sigi mahuta biofertilizers kumba organic farming toraga tobasina akoi gi health su hena phagni na khanjai International Nurses Day Celebration Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Denims na sinduna pangthokre Our Nurses Our Future Empowered Nurses Save Lives saiba thimda Trained Nurses Association na Denims na sinduna Institute asigi auditorium da pangthokkiba thoram aduda CEO State Health Agency amadi Health ki Joint Secretary Samim Ahmad Saha Denims ki Nursing Superintendent Mutum Jivalata Medical Superintendent Professor K.S. Lokesor DDA K.S. Siddhartha DDF G Bosco Singamlung Amadi Deputy Nursing Superintendent K.S. Kunturanina Thoram Mapu Sing Oike Thoram ga mari lenana Lady with Lamp haina khangnariba Florence Nightingale gi photo da laisu katunai kai khumnaba utke makata na Jenims ki thabak ta ki pothakrabi ANS and Rudramalasu felicitation tawbaga loinana Lisingani Kunmari Kunmanga gi National Florence Nightingale Award Fanglak Jenims ki nurse Lemapokpam Ranjita Amadi Lisingani Tara Humdoi Amadi Lisingani Tara Marida Fangkrabi Singsu Ikai Kumnaba Utke Thauranga Mari Lenana Amim Ahmad Sahana Anaba Haibasi Masagi physical gi oiba khara loinana mentally oiba anaba sibo fakigadra haina khallingai cherak aduda nurse ke sinfamda thabak tawbiri basing amade consultant aduna chawthokpa yaudana anaba adubu laying biba changi maramdi anaba amada consultant natraga nurse amana kaisu tawroi da ilai laina fagani haibadata anaba adu wakhal chawthok charibane Nursing haiba wafam asi nurse haiba sinfam asidagi lakpani haina lawi maramdi nursing haibadi miyamgi hiram amada hekta mateng pangba aduni nurse ki sinfam ase yamna lemba mina paibada hangoinaraba miyoi adu paiduna mathau pangthokadoribane maram asina nurse na miyamda piriba thabak asi sembi mapubu ningbaga chap manai haike magi anabagi asingwa anabado masagi wakhalduna amak khelalaga yamhallakanda magi
अनाब से मागी डिग्री से हंगल हन ब्राइन खल्ले अदुदना अखोइना वखल नुंगाई हनबा अनाब से की मेंटली कयम तौदे नाग हिंगनी हाइबा वखल से डॉक्टर ना हायरप से लाइन हायरप ग जाब एक माने मसीगी वखल सि खक्तंग अखोइना लोइना रगनी अखोइना डॉक्टर इचिल नाउ सिंग अमदि नर्सिस इल नाउ मखै सिंग सेना थबक तोबिरिबा से अदुना अखोइ मयामसु अमुका हन्ना रिट्रेट तौजरबदा मसाइगी सेल्फलेस वर्क with full dedication to the humanity हाइबा से this is the service to God हाइबा वफम से अखोइ खंगमिनसी अमदि अखोइना सिगी यौनबा अखोइना चटमिनसी हाइबा वफम से थमजगे International Nurses Day ga Marilena James Mel Nurse na Helping Hand for People Manipur ga khutsam naraga Taruk lak suba voluntary blood donation camp ma James Blood Center na pangthokre Florence Nightingale buning sing ba oina pangthokpa voluntary blood donation aduga Marilena na James ke senior nursing officer Sanjit Okram na lamdamase gi igi award pa lairiba si kharada oiriba su menkhatpa ngamna na ba amadi ahan ba oina EP riba naha singbu pukning thogat pa oina camasi pangthokpani camasi da lamdamase da lairiba tongan ba nursing School Marigi Mahiroi Singh, James Nursing Staff Amadi, Helping Hands for People Gi Volunteers Singh Yauna, Punna Miyoi Yankai Romna EPD Haiki. Nursing School, Mari Dagi participate to Nightingale School, Jane School, Sauvi, Harley Kanglik Parks, High School Mari Dagi Angang, Nefu, the Yakoyi Mel Nurses Kit Team, and the Helping Hand for People, Yemoi Donor Gangu Toraga, Poipolomna Mi Yankai Muki, Donate of Jabaning Assise. International Nurses Day mai le na sagi akhoi ni sponsor se maram sing hagi Manipur da blood donors ya sukmitik wali award pan angang first time donors sing encouragement tawraga amasung ni sam mayam dagi hoina control to ngam na ba hena sinjabani angang sing ji bu encourage tawjabani students sing International Nurses Day celebration ga Marilena na James ki OPD block ki nursing na masagi duty tauna OPD ki block to International Nurses Day ki thoram pangthokre our nurses our future empower nurse save lives saiba thimda pangthokpa thoram aduda James ki OPD da layang balak pa music da acha thaksu pikhi Thasigi Tara Mathoidagi Hauduna NER Flying Camp 2026 ki manung chanangasi Manipur ge Additional Chief Secretary Anurag Baspaina Flying Operation Training Haudokre First Manipur Air Squadron SQN NCC Imphal na senduna Birtikendrazit International Airport Imphal da pangthoki ba training aduda tongan ba state singdagi lakpa NCC Air Wingi Cadet Chamri Rom Henmana Sarukya ke Thauramaduga Mari Lenana Anurag Baspaina Flying Operation asi yamna luba thabak amane pilot amadi profession asi dalairiba singna flying gi thabak asi tauna na bahot na bada confidence high tech knowledge kaya ama mathautai course asina flying operation gi lambi bu pamjaba singda pukning thogatpa soidana oigane Paikhalak liba khongthang asi yamna afaba amane NCC cadet sing samgatpa haibasi country amadi state asida achouba service ama piba oigadawri bane Ngalingay da sigumba makal gi course takpi tambiba amadi khangal hoba sina country gi human resource ki belu dasu hengalakpa oigani haike So I think this is a good initiative taken by all concerned, all officials and stakeholders, and such kind of initiative should always be there if they can organize it every year and bring a new set of students from various schools. Certainly it is going to help. It will develop a kind of a leadership among them, it will develop a kind of a character among them, and it will bring a positive energy in them. So I think these are the benefits which these kind of courses bring, and we should continue. Kemaduda Sarukya Kibi First Manipur Air Squadron SQN NCC Imphal gi cadet Menaubi Sagol Semna Numitarani Chupna Chathagadoriba Cam Asida drone handling aero modeling amade microlight flying na chingba training kayasu yauri pangthok liba kemasi gi maru oiba pandam di flying operation asi mapung fana he hona bahot na ba aduni phongdokhe flying training amadi drone training adagi aero modeling mayam makhal mayam ama tamgani aduga kemasida local gi oiba JDZW mayam ama su saruk yari mamangda khoina si flying cam hodringai mamangda khoi hana khoi unit simulator microlight se paidringai da simulator du da hana pai batam jai aduga khoi flying cam jigi yamna maru oiba haragdi cadet khuding makpu flying je yamna phajana hayana ba hona ba sini yam nungai khoina host toba oibani na adagi han basu oi khoina hana khoi gi cadet mayam outside chalaga
पार्टिसिपेट तौजरुरे केम मयाम अमा हंतंगना अहानबो ओइदोनि मणिपुरदा लागा अखोइना होस्ट ओइरगा सिनबदो केम पांगथोकपजे पाउगी मरक्थना तेनबा ब्रेक अमतंग लौमिनसे मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंगा साना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Tada Ini mati gano Ada betamo Siri bisa next time tina section na laksila ka tamgrabani ne Dadarang se juara habaga amta kiderbo Asumna mayam na machalbo ngapshan lugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next time tina ngapseli next time ti juara habadi ngaptok na basemani zaman technology sina bana concrete ka tokna tina ba matanda kapamil amuk hena angle adli next TMT strength is in the way honglakli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakta amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Classic Hospitality Training Institute na chahi amagi course amasung Aviation and Hospitality Management gi tha taruk ki course ta mingchanbiba yaragani Class 12 pass amasung masagi chahi tara taretagina kunmanga fawbagi manungda leiba nahasingna Hotel Impal by Classic North AOC gi 3rd floor da lengthopiro ब्रेक इतुंगदा तरामनोक चरी मखताबा पाउ पिजरी Manipur government ke Directorate of Medical Education na mathang thagi June gi tang tareta BSc Nursing Pharmacy amadi Allied and Healthcare courses tamna ba Common Entrance Examination CEE pangthok na ba lep numit asi National Common Entrance Test amaga numit phangjin na ban maram oiduna hairiba CEE gi entrance exam gi numit asi atopa numit amada pangthok pinaba department ki pungning singsilakli June thagi tang tareta Indian Institute of Science Education and Research ke National Common Exam pangthok naba haukiba February thada the IISER aptitude test ke official na notice thokrabane hairiba exam ase da Manipur gi mahairoi kyasu exam thaga dauri nongmada common exam ani fangjinaba sina maram oiduna mahairoi kayadi exam animak thabagi khudong chaba soidana manglagani maram ase na Directorate of Medical Education na Manipur gi mahairoi gi yenglaga CEE gi exam ase atopa numit amada pangthokpiu hairi Lilong Kendra gi manung chanba Lilong Hauribi Makhalaikai dalaiba Hauribi Makhalaikai water supply scheme gi overhead tank athubada loisinduna miyam dathak naba ising fangandrabadi makhal makha kya gi khongjang sangsilagani haina ahallol anganglol United AAU gi president Wahidur Rahman na fongdurakle wafamasi Hauribi Makhalaikai water supply scheme gi complex ta pangthokpa paugi mifamda fongdokhibani magna makha tana Bharat Sarkar na laibak asigi mipum khuding makta thaknaba afaba ising fanganaba paikhatliba Jal Jeevan Mission Hauribi Makhalaikai dadi fagi tare mission asigi first phase 2020 gi makhada 2020 gi August gi semlakhiba scheme asigi overhead tank ngasi fawba loishin bidaba asi laibak thibani overhead tank asi loishinduna miyam da thakna ba ising fangan binana ba mari leinaba Manipur lenga ki PhED da kyarak hairure contractor unarabasu positive oiba wafam amata fongdorak palaitri scheme asiga nongmatata semgatpa haukiba thangna balaikai gidi mathau tawduna miyam da ising fanghanba haukrabane scheme asigi intake su quality maintain tawramdabana makhong ningkhaiduna sizinaba yadabagi fibam da leire saramliba overhead tank asisu saba loidringai da leak oibagi mawong khara uba fangle masi yamna laibak thibani haike Manipur lenga ki mari leinaba authorities singda kyarak chatuna hairabasu ngasi fawba thabak amata paikhat pidre maramasina miyam gi awaba si ubiduna athubada ising thakpa fangan biu haina mari leinaba authority da appeal tawrakhi yum chatruk sigi manungda hoje ikoin ising phangiba si sumna gi yum chari ga yankai khaktani atopa lemhori ba yum sing asida ising phangdabagi awaba se dumak mayok naraga leiri awaba si mayok naribasi mamangda haukiba mamangda ikoina pipeline si mapung phana fajana toromdaba amasung mafam singsida yoromdaba duna maram oraga masiga awaba se dumak mayoknari hairiba sing asi athuba matamda ikoigi leiriba consumer sing asida ising phanganabagi damakta amadi mamangda ikoigi loisindreba overhead tank amadi ikoigi intake asi ningkhaire iba makhong ningkhaire ba asina chingba sing asi
अथुब मतमदा अखोइगी डिपार्टमेंट ना मरी लेनबा डिपार्टमेंट अथुब मतम yang changsinbiraga asigum laba laikai sigi sotharba water supply amuktang mapung fahanbiyo haibo famasi अखोइगी क्लब की नहारोल सिंह अमदे आई सामक प्रेसिडेंट मोइना आइगी माइकै दिगी डिपार्टमेंट की माइकै द थमजरी लोइसलकपदा मरेब पाउ अमुका हन्ना पिसरी एग्जाम हौद्रिङैदा क्वेश्चन पेपर लीक ओइरकपदगे हन्दक पांगथोखिबा नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसल तौख्रे अमदे लाइनिंग की मिंगदा अखोई मसल तोखाई ताहन्नबा सिनबना अखोई पुनसिनबा यादबने मसी खंगनै खोई चटपा मथौ ताई हाइना एमएलए थोंगाम शांतिना हाइख्रे हौजिक फाउगी ओइना DISTV ने संदोक चबा मणिपुरी पाउ मतंग असिदा लोइसिनजरे मिडियम ताबरी बपुमना मकपो अमुका हन्ना